enkawltute chibai ule PC ranin moi kani a Serchhip Vangkhua I longai thlang u Serchhip Police te chuan nizan khan Lunglei lama kaltur nia in soitlek pakhat atangin Ganja kg somngo chuang an mana he motor enkawltute nen man nghal ani Mizoram Police DIG Eastern Range le Serchhip SP in Rua manna an siam angin Serchhip Police te hian tunlai hian Christmas walk ve ta na in buatsaih na atan Mizoram khochak lama changa lir thei run lut te enfiat na an thok china he an malak na kalme ka hian nizan dar som pakhat le chan ve vel khan na lan lama changa chakrong kal pakhat Thingdawl phurkara heng Ganja thuruk te hi an manta ani police te hne na changa thu kan don danin he motor MZ04A 3591 hi vanal bia ka kumsom ni pathum na landar nam veng nia in chal ta ni in ama ba ka hian motor khaltu lom sang lian na kumsom ni pahni na Vangkhua tuna aizol bong kon chim veng khosamek nia in chal po man ngal ani a heng mi te hian heng Ganja te hi Myanmar atanga ron lut ni an chiat thule van zau pe nga mi pahni in an phur tir ti soin police te chuan an chui zui me kani Serchhip Police te chuan heng Ganja man te hi Vawiin kg somnga pali point pakwa pahni paruk ani thu soin chakin aphur Thingdawl kara hian uluk taka thu ruk ani thu an soya he motor hian nimin December ni sang ni som ni khan na lana chang hian a ron chuaka motor enkawltute te chuan Thingdawl hi Lunglei lamada tur ani thu an soibok heng Ganja man chungchanga hian Serchhip Police Station a thubai zialu ngal ni in chui zui me kani heng Ganja man te hi twal chunga shal na ang chuan cheng noi ni sing sari sanga hovel ni a chu tani MJA Serchhip District chuan Vawiin tlai khan an member atan lak thar lawmluhna hun Serchhip Press Club a an buatsaih Vawiin tlai Serchhip Press Club a MJA member lawmluhna hun hi MJA Serchhip District Vice President Pusiram engmoi chuan kaishwain MJA General Headquarters in tun hnaya MJA member atan mi pali alak thar te zinga Serchhip District atanga tel lom lir ral te DDK chu MJA Serchhip District President pukap liana pachuaw chuan MJA member atana lawmluhta hemi hnu hian MJA Executive Member Pusilal minglu chuan member thar fui na thu soin MJA Serchhip District te chu Mizoram thu thar thedar na konga thoktu te intel khom na pol lian ber ani thule thu thar thedar tu ten ma an son theina tura ma an lak to chin dan te asoya Mizoram puma po member claim te an ni thu soin in lungrwal na thatak ne na ma an na thin chu lom om ati thu asoibok MJA Serchhip District a hian tundin hmuna member mi som pali an omta a heng zinga mi som pakhat te hi Serchhip khopui chunga mi ni in Thingdawl mi pahni le not van lai phaya mi pakhat an ommek bokani Darkar somni pali kalta chhungin Serchhip District-ah COVID-19 shikai hmuhchhuah thar lovin shikai mi pathum te chu enkawl an ni thung Serchhip CMO office atanga thu kan don danin nimin khan Serchhip District Chunat laboratory a sample enfia lovin rapid antigen test mangin sample panga enfia ani boka heng sample enfia atang hyang COVID-19 shikai hmuhchhuah an lovani heti lai hian Vawiin khan Serchhip District COVID-19 shikai mi pathum te chu shilaka fihlimin nursing school CCC atanga chhuah ti ran ni a heng shikai enkawl tak te hi BSF Premkram Company le Bavia Construction Private Limited noi thokmi pakhat chewan ni Vawiin thleng khan Serchhip District COVID-19 shikai hmuhchhuah chu mi za somnga pakwa an lani a an zinga mi za somli te chu enkawl ni to in tuna hian shikai enkawl lai mi som pakwa an la om me kani kan hmalo ka hun pui lo thleng tura hal pua le hal moi ba ka no pang silai lem amu kap chuak thei te chu khap le ani hemi chungchanga Serchhip District Magistrate in tun naya khapna thupe ka ti chu a hal pua le hal moi te hian na satakin mishing hriselna ati chethein boruak ati chiat le ti bol hlomei ba ka ribeng cheng asiam ti tar langin tun laya COVID-19 shipui lenga wangin hetiang hal pua le hal moi hal te hian boruak ati bol lo in mishing hriselna atan thilpoi athlen thei ti atar langa hei ba ka hian silai lem amu nei chi te hian mishing pian swalna athlen tak fo ba ka tul lawasum khoral na ani bok ti tar langin hei wang hian Serchhip District mi puiten hriselna thatak an lo nei theina le sum le pai tam tak kan khoral lo nan heng hun pui kan nei Christmas le kumthar limtlang tak le thlamuang taka kan man theinan halpua halmoi skyleton le puak thei thil dang boruak thalo siam thei le ribeng cheng siam thei chi reng reng lak lu zor shal hal le man khaptlat ani ti atar langa hei ba ka hian no pang silai lem amu mang chi reng reng lak lu zor le shal khaptlat ani ti atar lang bok
Airport Authority of India AAI chuan an corporate social responsibility CSR hnuaia air condition bus patni Mizoram Sarkar hnen an pe a Thingdawl Nursing School man tura ruwa man ani heng bus hlan na pawala in khom toy tukin ania Chief Minister Puzoram thanga chuan AAI chunga lom thu soin an thil pek chu amang tu turten an changkai pui hle arin thu asoya Mizoram in boruak thiang hlim le hrisel mal somna adong angchia hian achunga chengte point hrisel na thatak an nei theinan ruak man na sang siama malak ani thu le malak zui zel ani tur thu asoi Chief Minister chuan airport ti changtlung turin AAI nen Mizoram Sarkar chu tho hona chani chunzom zel poimo ati thu soin Mizoram chutlang ram ani awangin enkawlpo na lama mason na rural sang thane apoi mo thule kongba ka thlo na manga enkawlpo na ti mason atul thu asoibok he huna hian Health Minister Dr. Arlel Thangliana po in AAI 10 an corporate social responsibility scheme noya bas patni lai an ron pe chu lom om ati thu soin Thingdawl Nursing School mamo tak ani thu asoiboka AAI DGM CNS and airport in charge Alok Gupta po in Vawiin chu AAI tan chuan ni chin chhiat lak tak ani thu soin vantlang rongbol theya an om chu lom omati thu asoya Mizoram Sarkar nen hunrei tak tho ho na thatak an la nei zui zel abei sei thu asoibok AAI 10 Mizoram Sarkar nen bas patni an hlan hi Thingdawl Nursing School man tura ruwa man ni in Chief Minister hian Health and Family Welfare Minister Dr. Arlel Thangliana nen a hlan chhong le ngalani National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL hnuaia Mizoram bial-tu te chu nimin tlai khan Chief Minister Puzoram thanga chuan Pisa-ah komin Mizoram chhunga an malak na te an soi ho he inkom na hian Chief Minister Puzoram thanga chuan Mizoram chutlang ram ruwa tui tam na hmun ani awangin state dang phai ramama an lakdan angota kal afu lo thei thu le India ram zong ang khata shudrual arem lo thu ashila Mizoram chu India le Asia chin chakram te in thlunzom na poimo tak state ani awangin le ram mason na tur malak na dang in nga na atan kong tha le changtlung tak nei apoimo thu soin NHIDCL chu Mizoram mi puite nen tho ho na thetak an nei apoimo thu asoya an malak na a thahnem ngai taka theitop chwa turin a chabok NHIDCL how to te chuan technology thar mangin tun aya ro atui dol thei tur kong siam an tum thute COVID-19 shilenga wanga du anga an tho chak theilo thute soin Mizoram Sarkar ne na tho ho na thatak nei zui zel an du thu an soibok Zoram Energy Development Agency Jeddah in Kolpetha megawatt ni pechuak theitura an duan tlungvela grid connected solar photovoltaic SPV power plant chu nimin khan PNE Minister Puarla Zerliana chuan hong grid connected solar photovoltaic power plant honna huna hian PNE Minister chuan India solar map a Vangkhua alang ve ta chu lom omati thu soin phaltaka he project ata naram petu tlungvel khotlang le NGO te chunga lom thu asoya sarkarin Kolpetha siam chua angai poimo thule hemi konga malak na sang jinga ni zung chak na manga Kolpetha siam chua chu sarkarin apoimo na siya in solar power policy po duan ani thu soibok SPV power plant lungvel sakna hi August ni som pathum sang ni som pariata chan ni in November ni nga sang ni som ni khan ayan chin na ni a he power plant sakna na sumro man chu cheng noi sang khatzali ni in Mizoram Sarkar tumve kani a he na hian civil le general component a cheng noi zani som pathum sen ni in solar le electrical component a cheng noi sang khatza somriat pasari sen ani he SPV power plant hi lungvel tlang nga bun ni insular module sanga zathum somli da ani a Kolpetha siam chwa thei tamber chu megawatt ni ani awangin 2 megawatt PT ani a 1 MVA inverter pahni 1 MVA transformer pahni evacuation line 33 kV lilo te SCADA system pakhat te chu power house a bun ani boka solar module te tlang phara bun ni in a cable in zam na zong bel khompo meter sing khat sang khat zaruk som thum pahni la ya thwe ni a module ti finance solar water pump bun ani a SPV power plant hi ram ekhar nga vela bun ani a kumtin he plant hian Kolpetha 3 million unit vel asiam chua be se ani kumnga chhungin enkawl na operation and maintenance hi he plant bun tu swastik solar Kolkata in an khoi zui don ani Thangram Indigenous Peoples Movement TIPM Shwaitu Tele Mizoram Journalists Association MJA General Headquarters Shwaitu Te chuan Nimin Khan Aizola MZP Pisa-ah in komna an nei
MZP ruang manna anga he income na hian TIPM president puke vana chawrei chuan thangram huam chunga zo na thlak te chen na khwa somni pali zet a omti asoya thangrama hian kumza thum chuang zet lo khosato anni thu an history a alan thu soin thangram lo ma satu kan ni awangin aram leilung fa dik tak kan ni ati TIPM president chuan thangram hi square miles a somriat chunga om ani thu le asam sarkarin na sataka ayan sandan te chung ko har satak tak an om thu te asoya ramdang opna hnuai om an nin to awangin thangram mi pui chuan mani ram dik tak zofa te Jerusalem Mizoram hnuai om an du tak zeta chutiang turak malak pui turin MJA hmuhchhuah le Mizoram sarkar angen thu asoibok TIPM hmuhchhuah te chuan Mizoram an cham chunga sarkar hmuhchhuah le official te don sondana te NGO sang le political party sang te an kom kwal na a besein sang tak an ne awangin an lom thu an soya an mani lo don song tu le lo mi khwal tu MZP shwai tu te chunga thinlung takin lom thu an soibok tun na ya hun pui lain Mizoram a shileng awanga in Serchhip tumna a om angin thu thang ma se har satna kan tok emo kan din mun ader thom ta viau emo ani lo chuan lockdown tumna a om lo Nimin Khan Health Minister Dr. Arlel Thangliana Hovin SAD conference rola Mizoram COVID-19 shileng mek chungchang thlir hona nei ni in Home Minister le Medical Operational Team Chairman Baka Chief Secretary le Sarkar mi poimo te antela he thut kho ma hian thamasa a aizol khopuya in Serchhip na kalpui ani hnuwa COVID-19 shikai an tlem dan thlir ho ni in tun din hmuna chuan in Serchhip wan khan omzia anei hle ni an sha thu an soya Ministry of Health and Family Welfare in November ni sang ni som ni a Mizoram a shikai za tur an chut lockdana December ni li sang ni som ni a mi sangli zathum somruk pathum ni to tura an chut chu tuna hian mi sangthum zariat somriat pariat shikai an ni ti tarlan ani a hengte hi thlirin tun hnaya in Serchhip wan le tura thuthang om chungchanga har satna kan to kemo kan din mun ader thong ta viau emo ani lo chuan lockdown tumna a om lo thu an tar langani he thut kho ma hiang COVID-19 dona konga sarkar department sang tho ho na achata wangin lom thu an soya kaushan le NGO sang te baka volunteers te frontline workers te chunga le mi pui te hne na lom thu an soiboka theitop kan chhuat lan na in ra tha a chhu ani ti tar langin sarkar thu zoma changchun zom zel turin an ngen bok Nimin Khan Mizoram COVID-19 shikai mi somni panga hmuhchhuah bel le an ni a an zinga atamzok te chu straight po na changa ronlu dan ni Nimin Khan ZMC Laboratory a sample zali somli pakwa enfi ani in COVID-19 shikai mi pasari hmule ani a district shanga chunat laboratory a sample za somrupariat enfi ani in shikai som patni hmu ani a repeat antigen test mga samples za sari somthum pathum enfi atangin shikai mi paruk mu ani bok Nimina ZMC Laboratory a shikai hmuhchhuah mi pasari zinga pakhathi state po na changa ronlut ni in midang paruk te hi si phirveng luna shikai hmuhchhuah to in akom na ya changa shikai ani a Nat laboratory a shikai hmuhchhuah mi som pahnih te hi state po na changa ronlut vek ni in Lunglei district a mi pakwa baka mami district a mi pahnih le Serchhip district a mi pakhat ani repeat antigen test mga shikai hmuhchhuah mi paruk zinga pahnih te chu state po na changa ronlut ani a midang pali ero twal chunga shi in kai chong an ni thung heti hian Vawiin thleng khan Mizoram a COVID-19 shikai hmuhchhuah chu mi sangthum zakwa som pathum an tlingta a an zinga mi sangthum zaruk som kwa te chu enkawl dam ni to in tuna hian shikai enkawl lai mi zahni som pasari an la omani India rama COVID-19 shikai hmuhchhuah atangin zazela somkwa pali point pahnih pariat te chu enkawl dam ni to in shikai hmuhchhuah atanga zazela pali point pahnih paruk te chu enkawl me kan ni Ministry of Health and Family Welfare Chinchiana Changalan Danin Darkar somni palikal ta chung khan India rama COVID-19 shikai mi singli sangni zanga somthum pathum te chu enkawl dam le ni in hengte nen hian tun thleng in shikai mi nuai somkwa singa sangriat zariat somni pahnih te chu enkawl dam ani to a tun thleng in India rama shikai mu to zongzong chu mi nuai somkwa paruk sangriat zani som pahnih atanga chutin he hi za somkwa pali point pahnih pariat ani tuna hian India rama shikai enkawl lai mi nuai li sangkwa zaruk somriat pakwa an la ommeka he hi shikai hmuhchhuah to tangin za pali point pahnih paruk ani thunga shikai zinga nun na chan mi nuai khat sing thum sangkwa za sari om le in Darkar somni palikal ta chungin nun na chan mi zanga som pahnih an ombel le bok ani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chhuat he chu ni e